Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta štadiona ob Kamniški Bistrici v Domžalskem športnem parku. Pred nami je zaostala tekma 22. kroga v prvi ligi Telemach med Domžalami in Olimpijo. Ena izmed dveh tekem, ki sta v minulih krogih odpadli, je bila danes že odigrana v Ajdovščini. Primorje-Koper 1:1 in ko se bo končal še tale dvoboj med Ravbarji in Zmaji, potem bodo vse ekipe ponovno imele seveda enako število. Olimpije se seveda danes po kratkotrajni odsotnosti zaradi poškodbe vrača Marcel Ratnik, ki pa je tale dvoboj začel na klopi. Šturm 1:0. 1:0 za Domžale, krasno izveden prosti strel in Ravbarji so torej prišli do vodstva z 1:0. Redko v letošnji sezoni kloni obramba Zmajev, šele 8. prejeti zadetek Olimpije v tem prvenstvu, toda tule Vidovšek ni mogel ustaviti res odlično izvedenega prostega strela. Floruc na bližnjo vratnico, Štubljar odbija priložnost za Olimpijo, toda razčistili so Domžalčani. Toda Halilović ni bil enakega mnenja, pa priložnost zdaj za Floruca. Floruc mimo gola! Tule bi bil brez moči, prav gotovo. Pedrenjo, Floruc, dvojna podaja z Lasickasom, Floruc preigrava, še vedno Floruc gol! Kakšen gol velemojstra nogometne igre Raula Floruca, slalom v slogu, kaj bomo rekli, Noela Kristofersena in potem tudi neubranljiv zaključek. Olimpija torej do izenačenja 1:1 ob Kamniški Bistrici. Poglejmo še enkrat, takole je Floruc dobil žogo, odigral dvojno podajo z Lasickasom, nato pa tale slalom in na koncu strel sicer v bližnji kot, ampak neobranljivo za Lovra Štubljarja. Olimpija torej do izenačenja. Floruc pa do svojega že 12. gola v tej sezoni. Sijajna forma Raula Floruca iz vseh možnih kotov. Zdaj spremljamo v počasnem posnetku tale prekrasen zadetek. Potem, da je praktično že konec prvenstva. Feta zdaj lepo na desno stran. Tole je zdaj nevaren napad za Domžalčane. Strel Lorberja, toda po sredini vrat. Še eno zamenjavo bo torej opravil Viktor Sanchez, gol! Dani Šturm, še enkrat! 2:1, 70. minuta, vnovič vodijo Domžalčani. Tole Matevž Vidovšek, kakšna predstava Danijela Šturma, ki se tudi bliža zdaj najboljšim strelcem, zdaj je pri 7 golih v tej sezoni. Dodal je še 3 asistence, tule ga vidimo. Danijel Šturm. Olimpija 2:1. Takole je bil Šturm prehiter za Marka Rističa, potem pa je dvignil glavo, lepo nameril in po diagonali žogo poslal v desni spodnji kot vrat Matevža Vidovška. Floruc, ali si lahko še kaj izmisli? Floruc, odličen strel, toda tudi Štubljar se je zdaj izkazal. Odličen strel Floruca. Zdaj je morda priložnost, da niso dovolili domači strela in hitijo v protinapad. Razrečena je zdaj obramba Olimpije, Lorber vleče, še vedno Lorber, odločil se je za desno stran, tule je predložek, priložnost za Krupiča, ki strelja prek gola. Krančič
Potlej Kranjčič, gol! 3-1, Kranjčič je zdaj presenetil vse, tudi Vidovška. 79. minuta, gol Kranjčiča. Šturm je, mislim, da enostavno preskočil žogo, s tem tudi nekoliko dodatno zmedel branilce Olimpije in vratarja Matevža Vidovška. Prvi gol 19-letnega Gala Kranjčiča v prvi ligi Telemach in kakšen trenutek je izbral. Ja, takole je Šturm žogo spustil med nogama. Tule se bo vse skupaj še bolje videlo, ali pa ne. V glavnem Šturm je razširil noge, zmedel Matevža Vidovška. Daniel, čestitke za zmago, zagotovo presenečenje, ampak glede na videno, res vložili ste ogromno energije, dober načrt ste tudi imeli, ta tranzicija je delovala fantastično, lep večer za Domžale, kaj ne? Ja, sigurno smo zadovoljni z rezultatom. Te tri pike so res zelo pomembne in moramo sem tako nadaljevati. Mislim, da smo obrnili zdaj to krivuljo navzgor in moramo zmagovati naprej. Vedno pravimo, da marec, april, to je tisto ključno obdobje sezone. Domžale se prebujajo, prebujate se tudi vi, ujeli ste pravo formo. Verjetno dobra napoved tega, kar prihaja. Ja, res je. Čim več zadetkov, čim več zmag predvsem in da iztržimo te pozitivne rezultate in da ostanemo v ligi. To je sigurno prvi cilj Domžal. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Justas, definitely not the result you expected, you wanted. Really motivated opponent in the end, 3-1 for Domžale. How did you see the match? First of all, congratulations to them. They played a great game. As you say, they were very motivated. We also had a lot of good parts of the game, but with this pitch it was hard to make the final pass, the final touch. So we like that, but okay, we're going to take some positives, we're going to learn from this game and we're moving on. Completely different game than the one in Celje. It seems that that match you really executed the game plan perfectly, opponent played, of course, completely differently. Now the big derby is coming again, a completely different match. So how now to switch between such a different matches, and of course the result today is not going to help. Yeah, but that's our job, you know, to adapt on the opponent, adapt on the different games. We know that interesting, very good game is coming up on Sunday, and this is what you want as football player. After a bad match, quick you have another match. So we're excited, we're going to learn from this, and we're going to be ready for derby. Thank you very much and good luck. Thank you. Gospod Dončić, čestitke za zmago, pogovarjali smo se pred tekmo, dejali ste, danes bomo morali biti vsem pravzaprav odlični in pa predvsem opozarjali ste tudi na to hitro tranzicijo proti napade. Nekako se zdi, da so nogometaši danes na igrišču vaš načrt udejanjili odlično, se strinjate? Se strinjam. Prvo bi res pohvalil vse igralce, res so odgarali, vsi tudi oni, ki so prišli noter, odgarali so teh 90-95 minut. Držali so se taktične zamisli, kot smo rekli že pred tekmo, da smo kompaktni v obrambi in da igramo hitro tranzicijo. Tukaj nam je tudi uspevalo in jaz mislim na potek cele tekme, da smo na koncu zasluženo zmagali. Koliko ste morda začutili že po tisti zmagi proti Primorju, da se je nekaj spremenilo? Kajti te Domžale, recimo, ki smo gledali danes, in Domžale, ki smo gledali recimo tudi še na začetku drugega dela sezone, zdi se, da je to neka druga ekipa. Tole danes so bile razigrane Domžale, ki so šle na vsako žogo, res, kot pravimo, po moško. Olimpiji niste pustili dihati. Pa jaz lahko rečem, da smo v spomladanskem delu, jaz mislim, da smo vse tekme dobro igrali, ne glede na to, da smo prve 3 izgubili. Jaz mislim, da je energija pri fantih. Mislim, da smo dobro oddelali priprave. Čakali smo kot smo rekli, piko na i, da ta zmaga z Primorjem nam je prenesla malo več samozavesti. Fantje se zavedajo, ne glede na to, imamo tudi mlado ekipo, ne glede na to igrajo 3 mladinci dobesedno v prvi postavi, tako da jaz jim zaupam, jaz zaupam vsem, neka energija je, to je najbolj pomembno v športu
če ni energije, pol tudi ne more se nič nadejati. Tako pa jaz mislim, da je energija prava, fantje želijo, vejo, kaj je skupni cilj in tega se tudi držimo. Pa zdaj verjetno marsikaj laže, na koncu vemo, da nogometna matematika je bila takšna, da so bile Domžale zadnje na lestvici, teže potem vstopiti pravzaprav vsak nov teden, zdaj pa 2 zaporedni zmagi, Domžale dvig z tega dna, res zdi se, da bo zdaj lažje. Pa dobro, lažje ne bo, mogoče bo iz psihološkega vidika lažje. Jaz mislim, da smo na tekmo v Ajdovščini, to je bilo nekako ta prelomnica, ker je, če te tekme ne bi dobili, bi imeli veliko razliko, potem psihološko tudi igralci ne verjamejo toliko, kolikor verjamejo zdaj. Dobesedno vse ono, kar delajo, potrjujejo s tem, na koncu pridejo rezultati. To je tisto, kar sem govoril, ne glede na to, da smo prve 3 tekme izgubili, da se nam mora nekako sreča obrniti, mora se, ker si fantje zaslužijo. Morda še na koncu osebno vprašanje za vas, težko bo, je to vaša največja trenerska zmaga v karieri? Pa mislim, da ne. Imel sem tudi Olimpijo že v Triglavu in pa tudi Maribora. Najlepša hvala in srečno. Okay. Definitely not the result you wanted. So, how did you see the match today? No, the first we have to congratulate Domžale. In my opinion, they did very good game. The game that they planned, they did. So we have to congratulate them, their coach and their players, because they defend really good. And they were very dangerous in the transitions. We knew, I said at the beginning, that it was going to be a tough game. Teams that they are struggling and fighting to avoid the relegation, they showed this spirit. We expect them. And also, after congratulating them, I have to say that even we lost, I am very proud of my players. They fight, they create many chances. We were on the game till the end, trying. So when you have players do it like that, so, okay, we are disappointed for the points that we dropped, but the team tried, and we will learn from that. This is probably going to be a difficult question, but still, attacking such a compact team, they defended really well. They were, like you said, full of energy. It was a tough match. What can team do better in these circumstances, in your opinion? Take advantage of the chances. We create a lot of chances. We shoot too many times today. Also, we shoot on target. Goalkeeper did very good saves. Second action, to have more precision. It's not easy to have more precision also in this pitch that was in not good condition, but we never use this as an excuse because it's for the both teams. The team that is defending always is easier when the pitch is in good conditions. But first of all, I said this, congratulations to Domžale because they did a very good game. And we tried all, and we couldn't. So now we have time to focus in the next game. Yeah, in football, there's always that next game, things are happening quickly, and we know that Eternal Derby is coming, probably the best possible match to immediately turn things around. Okay, it's first versus the second. I don't know if this is the best or not. For us, it's the next game. Thank you very much. You're welcome.